Turun isenge dia banci nampati sa nitaka turun ekonomi lala ko wartel kol petakai berat remba raskam Tuhan remba raskam dina lane lako lane rende ko bagai makana dugna ari ko kelseun sing meratna Allah putus asa. Kalau kari lagu tapi perlawesku kempak pardis nita kadang memberat kel jeme sione nita la bagi ibas kala berberita si meriah laguna bagi kasihnya seperti sungai. Nomor 100 walaupun sada segedang-gedang geluh kunina itu mani penebus. Lah lagu tak lo kari mak susah senang dia lagu dah malerlah pasu-pasu bagi si padan kendu gegeras ukur si pagu tetap ibere kendu nina lah lagu tak lo kari bagi lagu sudah lang lagu tak artinya kai ibas dahikan dahinta ibas berita semeriah ibas dahinta kujuba ku rumah ende krina palasna artau man Tuhan. Makanya ada penelitian pas Inggris maka dulu nida bagenda kala si nuan-nuan kujuma ke rumah petani ulis sinuan-sinuan na berbuah meramis adibas murusa ia jangan rende ia rende ia kemana suan dukol jangan mompe
Malerlah pasu-pasu dulu daripada berjup kam nina, nuan tomat kam sana ngikuti tomat nina, ngikuti tomat kita, berjup kita lari rende, buah nebi pagi, pucuk nebi bayungin nina. Lah kam coba kan penelitian bahasa Inggris, artinya hubungan emosional antara kita si ngurus nun nebi, ras krinya si bahan kita. Ada meriah ukur ta daya kenca, buah nabi meramis. Bagaimana maksudnya? Maka kita nuan wortel. Teruslah nuan wortel. Adi murah pagi mereka kami ya. Kalau sebagai kentang jong suan kerina jangan terner di muji dibata. Bagaimana maksudnya? Ya, singgo turi kentuan Yesus man banta. Ya,